Znate šta, ja imam jednu manu koja mene uopšte ne preporučuje za političara. Da niste peder? Ljudi, Pitam. Ma, to danas više nije neka mana. Znači jeste? Ma nisam peder, šta vam je? Nije čovjek peder, brate, nije čovjek peder, vidi se lepo da nije peder. I šta je da je peder, kakve veze ima, ajde, izvinite. Stvar je u tome što ja ne umem sebe da hvalim. Ne umem i neću to da radim. Kako sebe da hvalite? Kako što ovi hvale sebe, kako vide da ih neko fotografiše, odmah ja, pa ja, nisam taj tip. Da, kome pričate, gospodine Mazniću? Pa vi i ja smo isti, pa kome pričate? Znate šta, kogod se pojavi, svi sve znaju. Niko nikad nigde nije pogrešio. Svi su drugi krivi, oni su sve predvideli, ostali su glupi, a mi smo pametni. Dajte, molim, to je suludo. Odvratno. Ko da se deca nadmeću. Ko će dalje da piški? Vidim da me razumete. Apsolutno. Živanović. Ja bi takvim tipovima nabio krv po usta da više nikad ne mogu da zinu. Ama stavi je sebi usta, začepi se krpom i ćuti. Izvinite, predsjedniče. Niko od vas, gospodine Mazniću, ne traži da se ponašate kao drugi. Pa taman posla da hvalite sebe, to i meni degutantno. Vaša dužnost bi bila da hvalite mene. Kao naš PR, eto. Kao glavni čovjek zadužen za odnose sa javnošću, vi biste držali te konferencije za štampu i te stvari. Na prvoj konferenciji za štampu rekli biste: dame i gospodo, na našoj zagađenoj političkoj sceni, govorim napamet, pojavila se nova snaga koja je spremna da se uhvati u koštac sa narastajućom korupcijom i da taj korov istrebi do kraja. To je stranka Pomozimo Srbiji. Ćutimo. To je stranka Rodoljuba Babića Pomozimo Srbiji. Ja zato stupam u njene redove, da to istoglavo jažda i konačno stanemo za vrat. Šta mislite o tome? Mislim da imam 38 i da mi raste i da bi bilo najbolje da odmah krenem da odležem. Svakako. Sad ću ja da zovem vozača. Pa vi morate da se preznojite, gospodine Mazniću. Tačno osjećam kako imam groznicu. Pali kola, daj da vratimo gospodina Maznića. Gospodine Mazniću, molim vas, sad kad dođete kući, nalupite se slanine belog luka, popijte 2-3 čaše crnog kuvanog, pokrijte si organom po glavi, dobro se preznojite, to je. Ja hoću, morat ću. Kola čekaju. Ja se izvinjam stvarno što ja odlazim ovako, ali... Evo, slobodno vidite. Gospodine Mazniću, molim vas, dobro se preznojite. Dok se budete znojili, vi na tenane razmislite i o mom predlogu. Dobro, gospodo, zaista moram da krenem. Nemojte da zaboravite hemijsku.